Danas vam pokazujem slamu ječmenu. Kupio sam 4 bale, 2 sam već iskoristio. Slamu sam dovukao u gepeku auta. Još auto nisam očistio slame, ali nema veze, doće auto na red. Bitna je eko bašta. Cijena ove jedne bale je 3 marke. Slama mi je potrebna da malčiram svoje povrtlarske kulture. Navodno, slama čuva vlagu, manje se zalijeva, a uz to povremeno i truhne i pretvara se u organsko đubrivo. Danas malčiram jedan kutak bašte gdje sam posadio grah niski, boraniju i kukuruz. Kada ovo završim, pokazat ću vam kako to izgleda. Evo stigu je i grašak, pa da vidimo kakav je. Čudo Amerike. Evo kako ja zalijevam svoju baštu. Škaf, unutra je kišnica. Tu je kanta za zalijevanje. Danas planiram zaliti po slami koja će biti između reda niske boranije i kukuruza. Između redova, ne po lišću. Dobro je natopiti i ona će čuvati vlagu niskoj boraniji i kukuruzu.
Volim ovaj miris slame i pokošene trave i to me vraća u djetinjstvo. Malčiranje niskog graha između reda patliđana, u stvari između dva reda patliđana, a do njih je kupus. Na desnoj strani je visoki grah jeruzalemski. Ovo kad padne kiša ili ako zalijem, slama će držati vlagu, neće biti korova, a uz to vremenom truhne i pretvara se u đubrivo. Zemlja postaje rahlija, lakša za obradu. Ne znam šta mi je lakše, lijevom ili desnom rukom. I držati ovu banjicu. A šta je tu je? Bitna je biljka. I da rodi. Ono cik-cak, lijeva, desna ruka. Trebao sam ovo ranije uraditi, ali nisam imao slame, ali nije ni sad kasno. Zlatica mi napada ovaj patliđan. A možda će i ova slama odvratiti. Ova slama je blago. Evo vidite, idem po drugu turu slame pa da ovo završim.
Čovjek od koga sam nabavio ovu slamu ima balirku. Sije ječan. Balira i prodaje ovu slamu kao i pokošeno sjeno. Moram gledat kuda idem. Staze su uske. Da ne zapnem negdje, da ne padnem. Čini mi se i zavezanim očiju. Prošao bi svojom baštom. Jer poznajem ove staze. Tu sam stao. Sad nisam siguran koji je ovo niski grah. Da li su olovke ili je onaj starinski, narodni. Ali nema veze. Kad se pojave mahune, znači se. Bitno je da se on dobro zeleni. Svaka biljka traži njegu. Ko žena. Ako je ne neguješ, nema ništa od toga. Znači, ako voliš biljku, moraš voliti žene. Nema ti drugi. Kad nestane slame, idem po drugu turu. 3 marke bala. A isplati se. Lijepo pogledat. Ovaj ostatak dodat ću i u plastenik. Nešto sam stavio, nisam sve popunio. Prvo ide slama, pa ću onda postaviti PVC kolce. Evo ovaj ovdje. Slabo. Ne da prvo da odradim. Da ga ušuškam. Lijepi moj paradajz. Sada idem po ćoškovima.
Ima ovdje svakakve kombinacije uz paradajz, kadifice, bosiljak, neven. Moraš uvijek, paradajz ne moram stalno zaljevati, ali njih baš moram, jer su temperature visoke. Ostala mi je još ova jedna bala, nadam se da će mi biti dovoljno za onaj paradajz na otvorenom. Da bi snio dole niz stepence, moram ga vezat ovim čaršafom, da ne bi se raspalo. Onda meti. Ovako ga uhvatim i polako. Inače, nabavio sam sebi držač za telefon oko vrata, da ne bi morao nikoga moljakati da me snima. Danas je inače svak nervozan, malo ima sabura i strpljenja, ali šta je tu je. Vjerujem u Boga i u samog sebe. I nadam se da ću istrajati u ovom svom projektu. Stepenice su, ovdje je jedna velika stepenica, teško je sići. Moram prvo lijevom nogu. Evo ovdje ću je rasporediti u ovu banjicu i idemo do paradajza. Ovo je taj paradajz posađen u redove. Ne znam kako se zove, jer imao sam problema. Posadio sam raznu rasadu, razne sorte. Vremenom kako sam unosio na kaljenje, pomiješao sam gajbe, ali nije bitno. Danas postoje razne aplikacije za prepoznavanje i biljaka i plodova. Bitno je da on rodi i da ga ne ubije plemenjača ili da ne bude, ne daj Bože, grada, odnosno tuči. Pa idemo krenuti od donjeg reda. Postavio sam za neke ove PVC kolce, nisam još odradio zapirke, ali ima vremena, nek on samo buja, bitno je tu. Doće red i na zapirke. Da sve izađe na dobro. Ima tu i između kadifica, bosiljak, kupus, bosiljak, neven. Uglavnom, ova moja eko policija je spremna da zaštiti moj paradajz, ako Bog da. Bitno je da ga dobro ušuškam. Jutro sam ga dobro zalio. Nisam ga zalijevao od kako sam ga posadio. Bilo je nešto kiše, ali mu je dubok korijen i nadam se da ima vlage.
Ovo je prvi put da ga zaljevam. Pa zato sam odlučio da ga i malčiram. Slama će držati vlagu i korisna je u eko bašti. Kada završim malčiranje ovog dijela bašte, odnosno paradajza, pokazat ću vam kako to izgleda. Da i ovo kažem, sve što se zeleni u bašti i kad mu prođe rok, ništa ne bacam, ostavljam na bašti ili bacam u kompost, kao i ovo lišće od paradajza i zapirke. Drage moje ušuškane bebe, u zlatu sada, sve dok je Samira i njima će biti dobro. Ništa im falit neće. Ljepotan moj.